حلت رحم مشارق الأرض المغاربها باري وبارها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الدين المالباري ثم إلى روح الوالد أحمد خان عبد الله وسلم أفرن ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qala lan ta'u sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu idza aksya'arra jildul abdi min khasyatillah tahatat anhu khotayahu kama tahatu anis syajaratil baliyati waraquha. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sya'arra jildul abdi idza sya'arra tatkalani napa niku idza sya'arra ari kalane jemberuk bersih bermakna nah apa jildul abdi kulite kaula min khasyatillahi krana wedi marang Gusti Allah tahatat mungkorontok anhu saking si abad apa khotoyahu piro-piro kesalahane si abad kama yatahatu kaya oleh rontok anis syajarati saking wit-witan albaliyati kang wis rusak apa sing rontok waraquha godhongi syajarah kama tahatat kaya oleh rontok anis syajarati saking wit-witan albaliyati kang wis rontok apa waraquha godhongi asyajarah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba Kak Dinto merasakan ketakutan dekat Allah Subhanahu wa taala, rasa takoken sing kekolen Kak Dinto berubah. Artinya berubah saatnya makolek gele dari takon ke Gusti Allah sampai kolek neka si asalatan yang bisa kero. Dari takon ke Gusti orang mula takok kan senika Pak. Dari muan ni kata lah orang ni kecil takut maling mau nak kena polisi dah rumah saking takon lapar tak gerasa lapar ngantuk tak gerasa ngantuk sebab takut. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau ngeding suara adzan, panggilan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ngeding bau tak saya bau gosong dari aben Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tanya lagi Sayyidina Umar, bau napa Kak Dinto wahai Sayyidina Umar? Ternyata bau atena Sayyidina Umar saking takon ke Gusti Allah sampai gosong, sampai keding keluar bau gosong.
Allahu Akbar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap kali ngeding adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kelenger geblak sampai semaput. Napa sih terjadi wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sepopona Kanjeng Nabi juga mantona Gusti Kanjeng dawuh beliau, engkau sampai kada jiriyah dari takon ke Gusti Allah, dari todus ke Gusti Allah, orang semacam kata engkau ngedep ke Gusti Allah. Sebanyak tu sana se model macam kata engkau ngedep ke Gusti Allah. Sini koreng konan nih Pak. Teti rasa takon ke Gusti Allah ni ke sampai kolek ni ke sampai berubah. Letak kau berengakui lulur cabang kuang, tak kau berengakui institut white aha, waduh pengencang kulit, pemutih kulit, tak kau berlah. Mon beda orang sampai ngak ni kerasa takon ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Doh kisera Pak, saya ngocar lah tak kira. Tahu ning mun sambian mun nyongok di potongan ya aja pada kia model-model orang ngak nikah, orang-orang saya semak dekat Allah Subhanahu Wa Taala, ampun letak kober ampunan karena liputin rasa takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala sampai kolen gila sampai berubah. Dar mamun bedore ngak nikah tahatat anhu khotoyahu kama tahatu anis syajarati albaliyati waraquha, maka rontok dari orang gelak tu sana sebagaimana rontokkah daun-daunan sedari kaju sampun molpol. Kaju odik be bisa rontok Pak, daunnya ke di musim kemarau, di musim panas osom angin rontok. Waneka rontok dari kaju engak rontok ke daun dari kaju semolpol, kaju semate. Saking gempeng rontok. Tu sana orang saya takut ke Gusti Allah sampai konek gelak berubah. Ampunlah menguasai dalam rasa ate negara rasa takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala, rontok ke tu sana engak rontok ke daunan dari kaju semolpol. Lereng mungkin kan aroma sebanyak tu sana king tak gelem ambu dari dosa. Ngekonen Gusti Allah dia pangeran tapi tetap tak ngelakonin perintah nah. Saya sempe setiap saat saya pintar rezeki nah saya minta lanjang umur tapi mak bisa tak masuk akal orang model ngak nikah non. Kaifa ta'sillaha fa rabbak wa namak, bagaimana mungkin engkau bisa bermaksiat kepada Allah sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala huwa rabbak wa namak aja pangeran beun si meraja beun. Sampean kecerekeun be tak beungan polan cerekeun si meja. Sampean dek pak guru dek guru tak beungan sebab si mulang. Bawahan tak beungal dek atasan wari dek Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, malam tahun baru, pesta miras, pesta kumpul kebu, perzinaan, pesta kembang api, pesta. Tak tahu siapa tahun dia mati ya tak tahu. Peringatin padahal abang lumrana orang ni keailangan Pak sosa. Lumrana orang keailangan sosa. Keailangan apa sampean saya tak sosa? Tapi beda orang keailangan dirayakan, keailangan ni keseneng ya keailangannya aja. Setahun terlebet rayaki. Bini pikir pek banyak anto atta timbang maksiat ta, pek banyak lopana timbang tikira, pek banyak amal bagus timbang cuban tak pikir. Anik kapon bini orang sendi akal model ngak nikah non. Oleh karena dinto montro esapora atusan nikah. Syarat situ. Patakok dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekuni bendi rasa takut. Saya banyak sekuni bendi rasa takut Pak. Tak kira bengal orang je maksiat ke Gusti Allah.
Karena kuli sampeyan tak kenal dekat Gusti Allah, taon ning kesifat kebesaran Gusti Allah, semaha agung, semaha jalla jalalu ta'ala azamatu, semaha agung, semaha besar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini kebengal lakonen tu sedekah Allah Subhanahu wa taala. Montro sapa orang kita takok ni kah? Ada cara boleh ponan. Wa qala lan dawu sapa Al Hasan Imam Hasan Al Basri radhiyallahu an. Imam Hasan Al Basri ni ke dari Al Basrah. Imam Hasan Basri ni ke tak mau dadi orang raja, Pak. Imam Hasan Basri ni ke tak mau dadi ulama sehebat ngak nikah. Asal lagi pada kuli sampean nikah. Kene dari kene bade se raja, bade se ngromat, bade se adidi. Kan berarti ring sepuna Imam Hasan Basri sehebat nikah, Pak. Imam Hasan Basri ki kene ni ke mulai ki kene nek kenal dekat Gusti Allah. Apa takok ke Gusti Allah Imam Hasan Basri ni kan. Bila tak minta de ibu minta PC, minta dekat Gusti Allah. Ya Allah, nyon obong Gusti, nyon sango Gusti, nyon PC Gusti. Beri bi ibu dari budi. Alhamdulillah beri bi Gusti Allah. Padahal ibu dia beri. Apa kenal ke Gusti? Bu sarapan bu doer bu lapar bu, ayo minta ke Gusti Allah, ya Allah nyon sarapan Gusti, nyon doer Gusti. Ibu saya beri juluaki dari budi. Alhamdulillah beri siapa sarapan? Beri Gusti Allah. Situng bekto ibu ketelatan. Ya Allah lapar Gusti, huta tak ada sarapan nah. Imam Hasan Basri bener yang soki. Pas akhir ibu keluar compok berusaha nyari sarap na Imam Hasan Al Basri. Subhanallah Imam Hasan Al Basri ini kayak pangkit ada ere dalam compok ni kok ngamuk ibu ngecok din siapa kakek nak ngalak din siapa kakek cong mak bisa bernakan padahal engkau kita beri sarapan dah ben ayo ngako ngalak din siapa ngecok din mah ben ngocak Imam Hasan Basri siki kene ibu kau tak pernah rasana ngecok cekeun ngecok minta ka orang tak pernah rasana minta. Kau lah minta dekat Allah Subhanahu wa taala aneka sarapan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki kene kada jeria. Jejal ra anak kulo sampean. Batman, Superman daya to. Tak kenal wae ke pangeran jejal mulki kene. Tatakok ke Gusti Allah beda kuburan ambu saroluk salam. Ya. Ayo doa nang Gusti Allah, jaluk nang Gusti Allah. Seneka Pak tikal masih tak tepak jangan pun aneka Imam Hasan Al Basri radhiyallahu anhu muga-muga paring ridho sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Hasan Al Basri rupane dawu innar rajula la yadhnabu dzamba fama yansahu wa la yazalu mutakhawwifan hatta yadkhulal jannah. Innar rajula sak temene wong lanang iku layadnabu yaktini ngelakoni dosa sapa si ar-rajul ngelakoni dosa adzamba ing siji dosa fama yansahu mongko ora lali sapa si rajul hu ing adzambu hu ing dosa wala yazalulan ora leren-leren sapa si ar-rajul ora leren-leren mutakhawwifan hale wedi marang Gusti Allah hatta yadkhula sehingga melbu sapa si rajul al jannata ing swarga. Imam Hasan Al Basri adabu seseorang yang telah melakukan dosa satu kali, kemaksiatan satu kali, perbuatan dosa, fama yansahu wala yazalu, lalu kemudian orang tadi itu tidak pernah melupakan apa yang telah dikerjakan, enggak terus dak dosa sek kelako, wala yazalu mutakhawifan, rasa takut ke pangeran ngelakuin itu. Ya Allah makcik bengaleng kok asan rasan deta ya mendeng ligoro berasan rasan de cenge ngakan mun tak asan rasan abid samari ya mun kabisan rasan masih tak sedok kopi masih kurang manis moro semua manis san rasannya. Ada saya kerasan, masih lagi nih kerasan. Padahal ghibah nih ke minal kabair Pak, dosa rajis tak cukup sama tobat biasa ghibah nih kan. Harus minta sapora ada orang saya kerasan. Nah orang nih ke ngelakonin situng dosa, situng kesalahan, situng kelopotan.
fama yansahu wa la yazalu mutakhawifa. Orang ni terus menerus andi rasa takut ke Gusti Allah ben tak pernah lupa dari tu sana. Orang odi ngelakonin tu saya harus setandi tu dari saya hadir ni kan saya harus setandi tu Pak. Saya fokus toman andi masa lalu, saya cuba andi masa depan. Ada yang fokus kecuali mari titireng cuba. Ada orang fokus kecuali mari titireng cuba. Ada orang penter kecuali mari titireng gendeng. Ada orang alim kecuali mari titireng bodoh. Tak maru alim. Saya harus tandik tusa. Tusa kula lebih banyak daripada tusa sambian-sambian. Yang tahu ning ke tusa kula. Oh ning sambian kula surbanan, Pak. Kula tahu ning ke sambian, kula ning ke sambian kibab pengajian panika. Orang sing ngelakonin situng tusa keng orang gelak terus lop tak gelem lopa. Ibarat orang mari ke jeglong cak sampai ke jeglong boleh. Mari ke setrum cak sampai ke setrum. Orang mun ceritakan senikah. Kening setrum abu. Ati ketik sambian cak sampai kening setrum boleh ngestete. Orang ngelakonin tu saya ingat tok ke tu sana. Orang mun kening setrum ingat tok ke setrum dia. Rasanya kening setrum je dak remah. Bahaya orang kening setrum je oning. Nah orang yang ngelakuin tu sesitung tu terus orang kena tak kelem kelopain pun terus takut ke Gusti Allah. Swarga Pak jaminan Pak. Orang yang masuk swarga je benar yang tadi itu sah. Belin boleh. Orang yang masuk ke swarga benar orang tadi. Saya orang sandi itu sah yang kelem ambu dari itu sah. Saya orang yang masuk swarga orang yang menyatu sana yang ngesepora tu sana. Mau orang tadi itu saya ki para nabi ku lebih sampean tadi itu dari lima Pak. Syarat orang ke surga harus tadi dosa. Mun saungkun kuli sampeyan tak netepi syarat. Korang persyaratan nah. Mun tak oleh pengapuran Gusti. Mun tak oleh taufik hidayah dari Gusti Allah. Syarat orang masuk ke surga harus tadi dosa. Mun gak dia dosa tak masuk. Merkena sebelum kau manjenengan masuk ke swarga cek nyari cek medek swarga pedek ampunan Gusti Allah pedek labang taubat Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Wasari'u berlomba-lombalah pebenter tulian ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Swarga ini nomor 2. Sepertama pengapuran Gusti Allah. Mun tak ada pengapuran tak masuk swarga mereka pengapuran sehari kada pentai sapora pangeran dia ambu dari dosa lah. Mula ambu dari dosa oleh sapora, mula masuk oleh sapora yadkhulul jannah. Imam Hasan Basri sa'tabu innar rajula la yadnabu dzamba fama yansahu wa la yazalu mutakhawifan hatta yadkhulul jannah. Mun beda orang ngelakonin dosa, situng kesalahan dan kelopotan, terus orang tak kelem melopah. Enggak terus dak tu sana. Aro masa takut ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, takut tak sapora tu sana. Takut abak dia takut celaka, takut mati kita atau kita sapora. Hatta yadkhulul jannah swarga insyaallah Pak. Sokor ambu dari itu. Saya mun tapan ngaji dari hajo. Wah. Masuk deh iya. Hajo tanda deh iya kata saya mau geremo boleh bu jadi ngaji dari. Orang odi ni pada bireng nyupir Pak. Orang nyupir motor ni lah. Beda sepion kanan kiri. Paham iki? Beda sepion kanan kiri. Mon orang raciling ke sepion tok nabrak. Orang ngaciling ke ada tok tak ciling kanan kiri, tak ciling ke budi. Wah, bisa jadi nabrak. Mon tak tabrak bisa jadi nabrak. Mon tak nabrak ya tabrak. Lah terus selamat dari fokus ke ada. Tapi cek lupa sepion kanan kiri ni jongo. Oh, bila kok mari berbuat dosa kata dia. Masa lalu je lah. Sepion je jongo je. Juglengan dua bila. Cek sampai kena juglengan boleh. Putoki masih ni gini dia sepion dia. Mana ada sepion mana tahu dia ke budidaya. Bersepion cukup nyongo. Ada sepion tangkap yang di polisi. Larang Pak.
tos seket tak ada sepion senuk segeme ibu larangan sepion bi jual sana sampai aja sepion perlu lagi ya orang odin apa lebih orang kendaraan nih kah fokus ke ada tujuan kulit sampean dem atau cuna Probolinggo celing gak ada supaya selamat ning dalam perjalanan king cek lupa masa lalu nak kulit sampean supaya selalu nggak ada dosa dia congok budir ya beda apa sepion dia apa bahasa Inggris aja lah beda backpack kita lah apa nyaman pokoknya dia lah pokok kembali ke belakang benar kembali ke laptop tukul coba beli boleh ke budi maksud tak celing ke budi roh sepion roh penting kia untuk supaya kul dengan selamat ya tak nabrak juga tak nabrak mun sampean tak ada sepion bahaya orang ini kudu nyongok masalah lu nabi dan dosa ngak dosa apaan catat dosa saja cecil catatnya masih telo buku tak sedeng keng guli sampean ni ka mon sama ngak dosa apa saya lakon ni ternyata banyakan tusan nanti beng taat banyakan maksiat nanti beng taat banyakan lupa nanti beng atikir wis mulai setiang kola fokus ke ada menatap masa depan jangan lupa ke masa lalu karena masa lalu juga pelajaran saya sangat berharga untuk menatap masa depan supaya tak tertinggal lambat kulit sampean wis zaman jahiliyah jolah marilah masih ku lebih lan mari tertiring lagi ya obu mari kula lancung je mari dinatok selancung ro mari seneka apa boleh pokoknya zaman jahiliyah je lah pokoknya warokok sehari ngabik kendu tepak makin ambu pak alhamdulillah keng mau beri ya terima boy keneng poro pulsa keng mau tanya aki tetap taroko aroko taroko mau beri sabe elong bolong apa can tadi pola masa lalu ni kan empon lah mare tu bilan kok mare ru auto siapa sih tak lakukan mereka bila mereka pi tu serela sedurung ni katore teate lah molang estete candreng daerah mah kelemben roti bien saiki sing uwis ya uwis sing durung hati-hati sing mari wis mari jarno sing mari wisan sing durung hati-hati sedurung dia pengestete semare tak kira beli lah 2020 mare lah Pak lah 2021 dengan estete lah ya tak tambah jauh dari mate tambah semak sekecil aki tak kalir dekil ayo memaki kan siap kok datang masih sobu siap empon 21 ni kamu pongki anyar lecek lokai lah mereka nak hadir pengajian ngak ni ke sampai niat ada tobat masih gula niat ada tobat niat nyari apa nyari buan dia tu tak sumbut engki niat atau tobat niat minta sapora insyaallah jaga dari majelis nikah tak jaga kecuali itu sekol majlis dengan sapora dengan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma medek swarga keng tak sapora pangeran tak masuk Pak wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin swarga nomor 2 pedek kada pengapuran Gusti Allah takok mati kita oleh pengapura le sekora ada macam aben tak minta sapora khusus saya minta sapora mul urusan hukukul adami mun si berkaitan kelaban manusia otang serai apa can aku masih mati lem Ka'bah mbian mungkin di otang tetap kerangkeng dalam kubur al mayyitu maghlulun fi qabrihi la yafukuhu illa qada'u dainihi mayit peneka kunci borgol bi Gusti Allah kecek bi Gusti Allah tak bakal bisa melepas daripada taleh borgol kecuali nerain tangah orang sebanyak tangah masa ya hal benar mon parlo pada tang ulama sedunya ya ruatu aki kanjeng Nabi benolak tu aki orang sematen di otang Pak karena orang yang di otang ni berkaitan bi orang lain mun urusan bi Gusti Allah mabniun alal musamahah
ki kempang ni saborana sokorla atau pedongku minta seporongku ampon tapi melurusan bi manusia mabniun alal musahah repot saya sepora kecuali sampean minta sepora engkau situ ngatuban le iyeng kau engkau sengala sandal been berapa kali pun Jumat rong kau berkaitan bi manusia naam tetimun kau leban panjenengan taruh sepora tu sana dalam hati mereka tambahin rasa takut dekat Gusti Allah. Mula orang kelendik rasa takut ke Gusti Allah bakal rontok dari orang dekat tu sana ingat rontok ka unda-unan dari kajuan semolpol alias kajuan si ampun mate cereki odik berontok kening angin pak apa boleh kajuan dah mati ya saya tak tambah rontok. Dari ilmu nomor 2 ingin menikah Imam Hasan Al-Basri orang yang ngelakuin tusah terus engak dosa gelek terus aban aroma secek takon ke Gusti Allah kasta luar biasa hatta yadkhulal jannah ki berharapan orang gelek masuk ke swarga termoga tadi ilmu si manfaat termoga kaul panjenengan ilmu nika bisa matako dekat Allah Subhanahu wa taala termoga kesalahan ben kelopotan baik salah kaul panjenengan tusah kaul panjenengan bentu sadaring sepo dua sampun peleman ke alam kubur atau besiki beda umrah mentermu kepada sabora atu sana amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.